Mchungaji mnaweza muona hapa ameng'ara, ameoga. Na mnajua wanaume sisi hata nguo ya ndani kuvaa ni kukumbushwa. Ithuĩ nginya nguo ya thĩinĩ nĩ kũririkanio mũndũ ekaga atĩa, aririkanagio mũndũ mũbuto nĩ ũrĩthiĩ ranji coka Kwa hivyo nataka nimwalike mke wangu Mama Asen. Todo tene kihiko kiaroragwo nĩ mũhĩrĩga na thirikari. Riu kihiko kirarorwo nĩ social media, nĩo maramenya rĩrĩa tũteanire na rĩrĩa tũikaranirie. Na nĩ wega njĩre social media, mutumia wakwa ti wa community, nĩ wakwa. Community enda muka no ihikie. And I'm not apologetic kwĩra andũ. We don't share wife with social media. Bloggers mwenda mutumia ta wakwa muhikie wanyu. No ti gũtuĩragia kana tũtũrainie kana twatiganire. That is not your job. Na ti nyuĩ mwangũranĩire na ti nyuĩ mwahikanĩirie. Na nĩ ndetheire tondũ korwo nĩ mwendaga mũmũrorage nĩ nyuĩ mũngĩanjetheire. Bwana Yesu, unajua watu wameanza kucheza na ndoa za watu na wanachukulia ndoa kama ni mchezo. I want to warn people, marriage is not a joking institution. Na sisi sio wajinga, na sisi sio watoto. Na mtu akienda kujitwika mzigo wa kuoa, hajaolea nchi, ameoa bibi yake. Na nonie njui uria njiuaga haha menyi. Kana tiguo uguo mugiceneneka tiganai na kahembe gakwa kauki ni sawa. Praise the name of the Lord. Are we together? Na mkate hiyo vizuri muweke TikTok. Nimewapatia content. Leave my wife alone. Mkimuona ametulia hapa mimi ni pastor. Nikifika nyumbani mimi ni mume. Na mutigeja kila gwakwa, mutigeja thira gwakwa. And you cannot monitor our families through social media kumenya no tiganire na no ekiriona. Tuacheni na muachane na familia zetu. Sisi ni wachungaji. When we choose privacy, let us choose privacy. When sometimes we choose to bring them in public, take them in public. No tikuga darareho kanitha, darono kanitha, alafu daroka kanitha. Kama juzi mtoto wangu hapo anasikia vizuri, na mnajua maid mathiaga ofu umuthi. Riu mwana June atigo erugire. Atumia maid athiaga rutha umuthi akone boyfriend. Na korwo maid waku ndathiaga rutha, boyfriend ye kuu. Are you together? Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako familia si ya community. Mwambie ni yangu. So Joy is here. Wacha aje awakaribishe na munyiti ogeni kwa sababu unafaa. Umekuwa mwaka mmoja wa ministry. Na tulipoanza ministry tukitoka Gatundu, ndirikanaga he kabisha twahurirwo, and coincidentally tukiuma Gatundu gakuo kau nĩ kwekerete omu. Munakumbuka hiyo picha? Na mimi nilikuwa na shati ya blue na long ya blue na mkazi. Praise the name of the Lord. So come over, Mama Asen, and say hi to the church. Thank you so much. Madhani agosho rĩngĩ. Ndĩmũmicĩte kwaria haha no tũkoragwo hamwe. Tigani andũ a social media marenda kũrehe mbara maikare makĩmenyaga JCM is here to stay. Hikĩte ndahikire ndĩ mwana mũno, ndĩ kairĩtu ga 2021 hau. Na nĩ njũĩ kwĩ andũ aingĩ akũrũ kũngĩra maumire hiko ciao. Koguo ndikuga ndĩ mũũgĩ, ti ũũgĩ ndĩ naguo, no nĩ thikagĩrĩria na nĩ ndĩ aciari mandaraga. Na arĩa metaire njehere ndikwehera. Gĩtũmi gĩa kerĩ,
de mutumia mwamure, mutumia wa kigongona. I want to give this warning. De mutumia wa kigongona, ndukanathakire maguta. Mahoya makwa no marute wira muno. Respect those who are ready to serve God. Toti andu aingi macabagi Ngai na ti andu aingi mangihota. Wira uyu ni muritu muno. Ni muritu muno. Kama si Mungu pia sisi hatungezana nayo, tungesikiza watu huko JCM iharagane. No ni ugi witu na uria Ngai atuhete. Nikio JCM irugamite haha. Koguo please look for something else to trend. No mutikahutie JCM. Thaici mundu uria wokire kiambia ukirora haha ni wiki wa haha maya ni mawiko ma Ngai ti mawiko ma mundu. This is God. Andu aingi muno ni mokaga kigongona giki kururira Ngai na ngoro ciao cithirite biu. Koguo hindi iria uraconorithia kigongona giki na guconorithia kigongona ni kuuga kwaririria mutungatiri uru kana mutumia wake uru ni waconorithia Ngai. So let us be wise whatever we are saying. Ni rimwe ndaga guka kanitha mukamenya muiritu wakwa ofu athia Sunday na ndina kana nginya gataninite mwaka. Koguo ndikugatiga mucii keika na umuthi ogo ni monete ge guku riria ndahota njukaga nako riria itekuhota itha mutumia muiritu wa ofu agathie weekdays na nie Sunday ngamutiga mucii. Koguo tutige tubara tunyitire wira wa Ngai. JCM hakuhi njuge happy new year. JCM happy anniversary. Iture haha muture munyitire wira uyu wa Ngai tuthie hamwe na nitukona moyo. Amen. Thank you. Tumpigie makofi mazuri. Kuna kitu nilisema Narok jana. Wale tulikuwa Narok, hebu wasimame. JCM mnakuwa na upendo mingi sana. Kama ulikuwa Narok, ndenda kanitha muone inyuĩ mutakuaga noritu wira wa Ngai kuri maukuaga noritu. Hawa watu wamekuwa na mimi Narok. Hawa Mr. Charles Mofam Madhai yani brotherhood, I don't know what to say. Jana waliniambia Rev, umuthi niturenda gukururiria hena gikari tunetwo ni Sami kieru muno kirangia andu muno online yena na bajeru toro Sami na ngari yako ni guthondekera na thondekera wakaniweka katikati arafu wakapangana ila niguo ndiamenyire guku apatu no mutwarithie ngari cia president ndiraigitwo gatagati ati uyo uma ithako ria ari bare ureke inde mwe turarugama handu turaria mbembe cia andu ciothe cirathira turacoka turathi mae mahiu compassion turagura irio tureta nginya andu mena kuuja moke nginya Revi turarianagira nao manjira mere methambe moko kamera ni tukwei agoro compassion ni guturaga ni twiki atia. But I want to thank you people. Na wale tulikuwa Narok nikasema usiwe adui ya mtu ambaye Mungu anapenda. Ni uguteseka muno. Na kuna mtu ameniandikia hapa akaniambia Rev, bloggers wengi hawajaoa na hawajaolewa. So they don't understand these things. Lakini mimi nafurahi kwa sababu I am a product of trending. Nijiaritwo ndi wa gutredi no na ingikara wiki imwe ita postetwo ni mundu ni ndikunyaga njigwe kaiguire na ona ndinde macogothaga nigetha meke atia taune ndamahe content. Praise the name of the Lord. Ndamahe content tondu ciana icio rimwe ingikira ni ciararira, ciana icio ingikira ni ciahota, ingiaga kumahe content kururia nderu icio ciake nuti ogwa rekereirie cie cia beard gang riu angitwika gang yo yenyewe. But I want to thank God that people can notice change in us, na ndio unaona wanatusumbua tushindanirie na wao. I want to promise you JCM, hakuna siku tutaanguka. Asanteni, Mungu awabariki. Ambia mwenzako hakuna siku tutaanguka. Na gutire kindu kiega na nikwira mutungatiri Dan Canton wathie Murang'a togoragia wikichwa ngumu. Usiongoze kanisa ukiwa mwepesi. Confuse your enemies.
Don't be ever serious. Ikagona maundu mangi mahana ma katuni ukamahithira hoiti. Taru ni njui andu nimarigagwo muno kiengei. Kanitha no anina mwaka. Ai. Tukana tuike mundu mwega. Ukiagira muno andu nimeguguterema. Na ni kuri mundu wagiriire kanitha-ini urioka cokagio ria oka. Kuri ndaimono citangirutwo na ihoya. Ugiciruta na ihoya cigukwo igugubora. Ni kuri ya kuhura na niguo twamurirwo idi tugitarwo ni kuri ya kuhurwo. Na nikio ngonaga ndathimi ino. Na riria igongona ria kuria kwa muro rioka ni ngakune. Ndathimi ino tukiamurwo tukoragwo tubundithitio mwena uyu ni wa kurathima. Naguo wanyita mwena uyu ni thimbu. But always be a real man of God. Never sugarcoat, never cover. Always be a real man of God. Na kama wale watu tumetembea nao hapa wananijua, I am very real. Niye twakinya nitutheke na juniors akwa thekaga gwakia. Gwakinya niturianire twathie kuria matumbo kwa Mrs. Charles turianagira ithuothe. Just be a real man of God.